Ka Office u Deputy Commissioner East Giant Hills District kalapan syai baga khubor kabala sapriang syapang kawai kalong kami na shnong rim kabala ong bakala khakun hasiteng denti kamdi satya kumbala pau syagirin san khubor pat ba. Kat kum ka jingwat benya jong ko Office u Deputy Commissioner lingba I Block Medical and Health Officer Saipung Block I balongru I Senior Medical and Health Officer ka sutanga CHC la syam baka kong rini wan ki suklan nakasnong rim kalakha ya ikun kenthei hasut nga CHC hakalai puai tarik na itung araja apung rio. Kani kalong kami kala sedang bensuk kha hakapor kuma saushteng menstam batla pentip mar syaka ANM kabalit sya yeng banpet ya ka jinglong jingman jongka. Hadien kata la shimrai ban penkit no ya ka syasut nga CHC. Hakapor kumba prashteng menstam kala meet na yeng dak kali kabala penbiang ding baka Chief Minister's Safe Motherhood Scheme Henry kakali kala haban up kumba 100% minute namar ka jingjulor jong ko surang. Hadien ba wahet shnong rim ula pentip sya wahet shnong lelan la penbiang dak away pat kakali CMSMS ban beteng ya ka jinglai syasut nga CHC. Kakong rini wan ki kalapoy hasut nga CHC hakapor kumba shpau katsan menstam. Hakapor katway katsan menstam kalakhay ikun kentay kabakya R.9 kilo hapo ka jingpe jingkmi jongki doktor bat kinas. Katkum ka jingpentem kakami bat ikun kilong ki bakoit bakya kidang dan hapo ka jingpe jingkmi jongki doktor bat kinas hasut nga CHC.